Iqembu le-IFP lithi selizwile ngevidiyo ezungeze ezindleleni zokuxhumana yomngcwabo wekhansela laGuard 11 uMnumzane Siyanda Magubane. Kule vidiyo kuzwakala ikhansela uNtuli elisemotweni ngesikhathi behlasela uMagubane ekhomba imeya ikhansela uMlethi Ndlovu njengongqondongqondo wokuhlasela kwabo. uNtuli ukhulume ethendeni kugcwele abantu ukuthi abasola ababehlasela babehamba ngemoto yayo imeya. Leli qembu lithi-ke likuthathela phezulu lokhu futhi-ke unobhala jikelele ujubeka iqembu elihlanganisa amalungu wesifungo esiphezulu kuba liphenyisise ngesitatimende sikaNtuli sokusola imeya uNdlovu. Kuthiwa leli themba lizobuyisela kumbiko kunobhala jikelele kungakadluli umsombuluko ngoSepthemba 26 kwephezulu. Weyingane ukuthi mina ngiyafisa ukuthi-ke ngizomuna lapha emakhaya ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba nangendlela-ke okwenzeke ngayo le nsizwa ikhombe-ke umeya wey'ngane zawethu. Sihlangane lapha kwi-comment section. Mina sengiphela kanje.